Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure TV. Iyakure TV ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 23 ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2025. Sangwa kaze muri aya makuru yacu. Ibintu bikomeje kuyangara mu gisirikare cy'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi kiri muri Kongo gikomeje kubona yimbwa yaboneye ku mugezi. Muri kano kanya inkuru ikomeye cyane imaze kungeraho iremeza ko koloneli w'igisirikare cy'u Burundi yafashwe matekwa mu gisagara cya Uvira. Ndasubiramwo, umukoloneli w'igisirikare cy'u Burundi intare za Sarambwe zamucakiye matekwa mu mujyi wa Uvira. Ni mu bikorwa bikomeye cyane izi ntare za Sarambwe zirimo gukora byo guhiga bukware abazarendo, FARDC ndetse n'abarundi binyegeje irya nino muri iki gisagara. Amakuru yizewe aremeza ko mu gatondo k'irigenekerezo rya 23 abarwanyi ba M23 bacakiye abasirikare benshi cyane b'u Burundi. Abasirikare barenga 76 intare za Sarambwe zabacakiye matekwa binyegeje irya nino mu mazu. Muri bano basirikare harimo umukoloneli w'igihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe arimo kungeraho avuye mu masoko yanjye muri M23 aremeza neza ko Koloneli Sibomana Pierre w'igisirikare cy'u Burundi yacakiwe matekwa mu gisagara cya Uvira. Ndasubiramwo, Koloneli Sibomana Pierre batazira krokodile intare za Sarambwe zamucakiriye mu gisagara cya Uvira. Byabaye mu gatondo k'irigenekerezo rya 23 ubwo za patrouille zikomeye cyane z'abarwanyi ba Generali Makenga zari zirimo kuzenguruka irya nino mu gisagara. Abarwanyi ba Generali Makenga bamaze iminsi igera kuri 3 barimo guhangana n'abasirikare b'u Burundi, abazarendo ndetse na bamwe mu basirikare ba FARDC binyegeje irya nino muri iki gisagara. Ku munsi w'ejo imirwano ikomeye cyane yabereye muri kino gisagara. Ni imirwano yasize abasirikare barenga 380 b'u Burundi basize ubuzima bwabo muri kariya gace. Ibiziga byinshi na n'ubungubu biracyagaragara irya nino mu mihanda. Umunuko ni wose mu gisagara cya Uvira. Imirambo myinshi cyane y'abasirikare b'u Burundi bambaye imyenda y'igisirikare cy'u Burundi iriho amadarapo y'igihugu cy'u Burundi irimo kugaragara irya nino mu mihanda. Ku munsi w'ejo kwigenekerezo rya 22 abasirikare b'u Burundi bahanganye mu buryo bukomeye n'abarwanyi ba M23 mu mujyi wa Uvira. Abarundi bashakaga kugenzura uyu mujyi, ariko intare za Sarambwe zabahaye isomo rikomeye cyane ry'imirwanire. Udushoka ndetse n'imbugita zikomeye cyane za bano barwanyi byivuganye benshi mu basirikare b'u Burundi. Amasoko yanjye aremeza yuko abasirikare barenga 380 baguye muri iyi mirwano. Amakuru kandi akemeza ko abandi benshi bakomeretse mu buryo bukomeye. Amakuru yizewe aremeza ko muri kano gatondo k'igenekerezo rya 23 nabwo abazarendo ndetse n'abasirikare b'u Burundi bagerageje kurasa kuri M23 ariko bikabata kuwa amazi. Hari amasasu make cyane yumvikanye irya nino mu gisagara. Amasasu yumvikanye aho abazarendo ndetse n'abarundi bari batangiye kurasa kuri M23 ariko zino nyeshyamba zigahita zibacecekesha. Abarundi barenga 76 bacakiwe matekwa. Muri kano gatondo k'igenekerezo rya 23 abarundi 76 intare za Sarambwe zabacakiye.
Inkuru ikomeye cyane rero yamaze kumenyekana nuko muri bano basirikare 76 intare za Sarambwe zacakiye harimo umukoloneli w'igihugu cy'u Burundi, Koloneli Sibomana Pierre batazira Krokodile cyangwa se Koloneli Ngona. Uyu Koloneli Ngona intare za Sarambwe zamaze kumucakira. Amakuru yizewe yemeza yuko uyu Koloneli Ngona rwose yararongoye imirwano muri Uvira, ariko ku munsi w'ejo akaba yarabonye ayimbwa yaboneye ku mugezi. Ubwo intare za Sarambwe zari zirimo kwivugana benshi mu basirikare b'u Burundi, uyu Koloneli Krokodile w'igisirikare cy'u Burundi yabonye ko urugamba rukomeye maze ashaka gutoroka ngo yerekeze iwabo mu Burundi. Yasanze inzira zose zifunze, yasanze abarwanyi ba M23 barimo kugenzura neza inkombe z'ikiyaga cya Tanganyika. Yashatse guhunga akoresheje ubwato ariko byaramutaye kuwa amazi, byaramunaniye. Amakuru yizewe yemeza yuko yahisemo kwinyegeza mu kazu kegereye neza inkombe za Tanganyika. Ni inzu y'umunyagihugu ndetse bikagaragara yuko abasirikare b'u Burundi bayishimuse bakamuvanamo maze bakayinyegezamo. Amakuru yizewe yemeza ko Koloneli Sibomana Pierre batazira Krokodile yari yihishe ari kumwe n'abasirikare 3 b'u Burundi. N'abasirikare bari bacungereye umutekano wiwe, binyegeje mu nzu y'umuturage mu mujyi wa Uvira. Amakuru yizewe yemeza ko abaturage batanze amakuru bakemeza neza ko abasirikare b'u Burundi binyegeje mu mazu yabo. Mu gatondo k'igenekerezo rya 23 Koloneli Sibomana yagerageje kongera gutoroka ngo anyure muri Tanganyika, ariko byamutaye kuwa amazi kuko intare za Sarambwe zari zamaze kugota inzu yari yinyegejemo. Amakuru yizewe yemeza yuko nta masasu yigeze avuga. Abasirikare bari bamucungereye barambitse intwaro zabo hasi maze bamanika amaboko, intare za Sarambwe zirabacakira. Koloneli Sibomana Pierre batazira Krokodile intare za Sarambwe nuko zamucakiye. Amakuru akemeza yuko zamuturumbuye mu muheno aho yari yihishe mu nzu y'umuturage muri Uvira nyuma yuko urugamba rumunaniye ku munsi w'ejo. Mu gatondo k'igenekerezo rya 23 amasasu make cyane yumvikanye mu mujyi wa Uvira. Amakuru yizewe aremeza ko abazarendo ndetse n'abarundi bari bagerageje kurasa kuri M23 ngo bashaka inzira yo guhunga banyuze mu kiyaga cya Tanganyika, ariko byabaye iby'ubusa kuko intare za Sarambwe zabacakiye. Abarundi barenga 76 intare zabacakiye. Abazarendo barenga 17 bapfuye ndetse abandi benshi intare za Sarambwe nabo zabacakiye. Biribonekeza rero ko imigambi y'igisirikare cy'u Burundi yabapfubanye. General Neva yari yarungitse abasirikare bakomeye muri Uvira kugira ngo bajye gufata uyu mujyi, ariko byarabataye kuwa amazi. Intare za Sarambwe zarabahumbahumbye ndetse abandi barakinyegeje irya nino mu mazu. Amakuru dufite nuko ibikorwa byo guhiga bukware abasirikare b'u Burundi bigikomeje. Intare za Sarambwe ziri mu miduga ya gisirikare zirimo guhiga bukware abasirikare b'u Burundi. Izi ntare za Sarambwe ndabamenyesha ko zambaye imyenda y'igipolisi, ntabwo rwose bambaye imyenda ya gisirikare, bambaye imyenda y'igipolisi cya M23 ndetse nibo barimo gucungera umutekano muri uyu mujyi. Ubutegetsi bwa Kongo burimo kuboroga buvuga yuko intare za Sarambwe zanze kuva muri uyu mujyi. Muri kano gatondo k'igenekerezo rya 23 harimo no kuvugwa imirwano ikomeye cyane mu micungararo y'igisagara cya Baraka. Mu nkengero z'umujyi wa Baraka abarwanyi ba M23 barimo guhangana n'ibitero bikomeye cyane bya FARDC. Abarwanyi ba M23 bagabweho ibitero bikomeye. Abazarendo ndetse n'abasirikare ba Kongo barimo kugaba ibitero ndetse za drone z'ubwiyahuzi zirimo kurasa muri kariya gace. Agace ka Baraka ni agace gakomeye cyane. Baraka ni umujyi ukomeye cyane muri teritwari ya Fizi.
Igisirikare cya Kongo kirashaka kugenzura uyu mujyi nyuma y'aho ku munsi w'ejo abasirikare ba Kongo ndetse n'abarundi benshi cyane baguye mu mirwano ikomeye cyane yabereye muri Makobora. Agace ka Makobora intare za Sarambwe zirimo kukagenzura. Abasirikare ba Kongo ndetse n'abarundi bari baratangije imirwano ikomeye cyane ngo barebe ko bakwigarurira kano gace ka Makobora, ariko byarabataye kuwa amazi. Intare za Sarambwe zarashe ubwato bw'abarundi. Intare za Sarambwe kandi zishe abasirikare benshi cyane ba Kongo ndetse n'abarundi. Ku munsi w'ejo mu mirwano ikomeye cyane yabereye muri Makobora, amakuru twamenye nuko majoro w'igisirikare cya Kongo yaguye muri iyi mirwano, ndetse abasirikare barenga 90 ba Kongo nabo bakaba baraguye muri iyi mirwano yabereye mu gace ka Makobora muri teritwari ya Fizi. Biribonekeza rero ko urugamba rukomeye, intambara irakomeye kandi irimo guhindura isura. Intare za Sarambwe zirimo kwerekeza mu majyepfo ya Uvira, ndetse ubwoba ni bwose ko M23 yabigiye kwerekeza muri Tanganyika maze bagacakira umujyi wa Karemi. Abasirikare b'u Burundi bakomeje gupfira mu burasirazuba bwa Kongo. Ndababwira yuko abasirikare b'u Burundi barenga 380 baguye mu bitero bikomeye cyane bagabye mu gisagara cya Uvira. Ni ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 22 habaye imirwano ikomeye cyane mu gisagara cya Uvira. Abasirikare b'u Burundi barasanye bikomeye n'intare za Sarambwe muri uyu mujyi. Muri kano kanya turiko turavugana, ibiziga by'abasirikare b'u Burundi birandagaye irya nino mu gisagara cya Uvira. Habaye ukurasana gukomeye, amasasu menshi cyane yiriwe yumvikana mu gisagara. Abamenyesha makuru bacu bari muri kariya gace bafashe za video z'imirambo y'abasirikare b'u Burundi. Bafashe za video zikomeye cyane zerekana ibiziga byinshi cyane by'abasirikare b'u Burundi. Bamwe bacitse amaguru, abandi bacitse imitwe. Habaye ukurasana gukomeye cyane ku munsi w'ejo mu gisagara cya Uvira. Ni mu gihe kandi mu ijoro ryakeye abakomando ba M23 bari bakoze operasiyo ikomeye cyane yo guhiga bukware abarundi ndetse n'abazarendo. Muri aya makuru yacu turagaruka kuri iyi mirwano ndetse turebere hamwe amayeri akomeye cyane intare za Sarambwe zakoresheje. Ni mu gihe kandi ubutegetsi bwa Kongo bukomeje kwivovota buvuga yuko M23 yanze kuva muri uyu mujyi, ndetse ku munsi w'ejo bikaba byaragaragaye ko intare za Sarambwe zikirimo kugenzura uyu mujyi. Abarundi benshi rero bakomeje kwita kuri Songoye, abazarendo ndetse n'abasirikare ba FARDC nabo intare za Sarambwe zirimo kubashahura. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko abakongomani bahungiye mu gihugu cy'u Burundi bakomeje kubona yimbwa yaboneye ku mugezi, barimo kwicwa. Dore nk'ubungubu muri kano gatondo amakuru maze kuronka nyavanye mu masoko yanjye mu gipolisi cy'u Burundi aremeza ko abakongomani barenga 18 bamaze kwicwa. Abarenga 300 barafunzwe bagirizwa ko ari intasi za M23 zahungiye mu Burundi. Ibingibi kandi birimo gukorwa mu gihe abarundi nabo batashye mu gihugu cyabo bavuye muri Kongo. Babarundi intambara yabaye bari muri Kongo, maze nyuma yaho intare za Sarambwe zifashe Uvira bakemererwa gutaha mu gihugu cyabo cy'u Burundi. Nabo barafunzwe, abandi benshi barimo kubarezwa akagufa. Amakuru yizewe aremeza yuko mu kigo cyari gisanzwe cyakira abarwayi ba corona mu Gatumba hafungiye abarundi barenga 280. Abandi benshi barimo kubarezwa akagufa bagirizwa yuko bakorana n'intare za Sarambwe. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko ubutegetsi bwa Kongo bwamaganye imyigaragambyo yabereye mu mujyi wa Goma. Ubutegetsi bwa Kongo bwavuze ko iriya myigaragambyo yakozwe ku gitugu gikomeye cyane cya M23 ndetse n'igisirikare cy'u Rwanda.
umuvugizi wa leta ya Kongo bwana Patrick Muyaya yongeye kurikoroza avuga yuko abaturage bo muri Goma barimo gushyirwaho agahato ko kwigaragambya, ndetse ngo byarabaye muri Uvira ndetse na Kamanyola. Abigaragambya ngo barimo kwigaragambya kubera igitutu ndetse n'agahato, ndetse ngo bamwe muri bo barimo gukubitwa kugira ngo bajye mu myigaragambyo. Ibimenyesha amakuru bya Kinshasa biravuga yuko intare za Sarambwe zirimo guhatira abaturage kwigaragambya. Nyamara ibingibi bitandukanye cyane n'ibirimo kugaragara mu mujyi wa Goma ndetse n'ibyagaragaye muri Kamanyola ndetse na Uvira. Abaturage ku bushake bwabo barimo kwigaragambya bavuga yuko bashyigikiye M23. Baravuga yuko M23 yabarokoye ikabavana mu menyo y'abasogosi ndetse n'abagizi ba nabi b'abazarendo ndetse n'igisirikare cya FARDC. Muri iyi myigaragambyo abaturage barashyigikira cyane M23. Abaturage baravuga yuko M23 yagaruye amahoro. Abaturage baravuga yuko M23 yabakijije ubwicanyi, ubusahuzi ndetse n'ubundi bugizi bwa nabi bwakorerwaga abigeme mu mujyi wa Goma. Abigeme bakubagurwaga na FARDC n'abazarendo. Ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byakorwaga n'abasogosi ba FDLR, byakorwaga n'abazarendo ndetse n'igisirikare cya FARDC. Ibi byose intare za Sarambwe zarabihagaritse. Abigaragambya rero bakavuga yuko bashyigikiye ko M23 ikomeza kuyobora ibice byose ifite. Baramagana cyane igitutu cy'amahanga, bakavuga yuko bababajwe cyane no kubona intare za Sarambwe zaravuye mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi byose rero turabigaruka ko idonido muri aya makuru yacu. Niba utarafyonda kuri subscribe ndagusabye ngo ubikore rwose. Aya makuru yose nkubwiye ndetse n'ayandi menshi cyane nkufitiye ngiye kuyagushikiriza idonido. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu bana natwe. Munyemerere aya makuru yacu tuyahere mu gisagara cya Uvira. Muri Uvira ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 22 habaye imirwano ikomeye cyane. Abasirikare b'u Burundi ndetse n'abazarendo bari batangiye kwinjira muri uyu mujyi nyuma y'aho intare za Sarambwe zari zatangaje ko zasubiye inyuma zikava muri uyu mujyi. Amakuru yizewe yemeza ko abasirikare b'u Burundi barenga 1000 binjiye muri uyu mujyi. Abazarendo benshi nabo bagaragaye mu micungararo y'uyu mujyi bavuga yuko bagiye kuwucakira. Nk'uko nagiye mbibabwira mu makuru yacu yatambutse, intare za Sarambwe ziracyafite ubugenzuzi bw'uyu mujyi. Hari abakomando bakomeye cyane bari muri uyu mujyi ndetse bambaye imyenda y'igipolisi cya M23. Bano bakomando rero barimo kugenzura ibintu byose bibera muri uyu mujyi. Bari hirya no hino muri uyu mujyi. Abarundi rero binjiye muri uyu mujyi bibwira yuko bagiye kuwucakira, ariko babonye ayimbwa yaboneye ku mugezi. Kuva ku igenekerezo rya 21 amasasu menshi cyane yarumvikanye mu gisagara cya Uvira. Mu ijoro ryo ku igenekerezo rya 21 rishyira igenekerezo rya 22 intare za Sarambwe zakoze operasiyo ikomeye cyane. Operasiyo ya gikomando yakozwe n'abasirikare ba Special Force. Abasirikare babandi b'udutendo duhambaye, babandi barwana aho rukomeye, bagabye ibitero irya nino muri za karitsiye bafite udushoka, abandi bafite imbugita ndetse abandi barimo gukoresha imigozi ya gikomando. Bagiye bica abasirikare benshi cyane b'u Burundi. Amakuru yemeza yuko abarenga 150 bapfuye muri ririya joro. Amakuru yizewe angeraho avuye mu masoko yanjye yemeza ko iyi operasiyo yabaye mu masaha y'ijoro, nta masase yigeze yumvikanamo. Intare za Sarambwe zari zirimo kurwana mu buryo bwa gikomando. Udushoka, ibyuma ndetse n'imigozi ya gikomando nibyo byari birimo kuniga abasirikare b'u Burundi. Ibiziga byinshi cyane by'abasirikare b'u Burundi ku munsi w'ejo byari birimo kugaragara irya nino mu makaritsiye. Hari imirambo yambaye neza imyenda y'igisirikare cy'u Burundi.
amabendera y'igihugu cy'u Burundi ndetse bigaragara yuko banafite ibyangombwa byabo by'igisirikare. Bamwe muri bo bari bafite amakarita yabo ya gisirikare bagaragaza neza amazina yabo ndetse na za nimero zibaranga mu gisirikare cy'u Burundi. Ibiziga byinshi cyane byagaragaye muri za karitsiye irya nino mu gisagara. Mu gatondo rero ibintu byarunyutse, ibintu byabaye bibi cyane. Abasirikare b'u Burundi nyuma yo gusanga bagenzi babo benshi baguye mu gisagara batangiye kurasa amasasu menshi. Intare za Sarambwe nazo zahise zibataka mu buryo bukomeye. Habaye ukurasana gukomeye cyane kuva mu gatondo k'igenekerezo rya 22. Ni ku munsi w'ejo. Imirwano yarakomeye cyane ndetse abarwanyi ba M23 bagaragaye barimo guhondagura mu buryo bukomeye abasirikare b'u Burundi. Muri za video zafatiwe mu gisagara cya Uvira, hari abasirikare b'u Burundi bagaragara barimo kwirukanka, barimo kwerekeza ku cyambu cya Karundu. Baguye muri ambushi y'abarwanyi ba M23 maze babamishamo urufaya rw'amasase. Hari ibiziga byinshi cyane byandagaye irya nino ku mabarabara yo muri kariya gace. Amasoko yanjye aremeza ko umunuko watangiye kumvikana muri uyu mujyi. Croix Rouge yatangiye ibikorwa byo gukusanya imirambo y'abarundi ndetse n'abazarendo baguye muri iyi mirwano ku munsi w'ejo. Ndababwiza ukuri, intare za Sarambwe zivuganye abarundi benshi. Imibare irimo kongeraho muri kano kanya iremeza ko n'imiburiburi abarundi barenga 380 baguye muri ibi bitero byo ku munsi w'ejo. Abarundi 380 n'abasirikare benshi cyane, ni 1/2 cya batayo y'igihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe arimo kongeraho aremeza ko imirwano yabaye ku munsi w'ejo yari imirwano ikomeye cyane. Imirwano yabaye ku munsi w'ejo yari imirwano aho abasirikare barasana barebana amaso ku maso. Ni imirwano yabaye aho abasirikare bahuraga amaso ku maso bagatimburana ibipfunsi ndetse n'imigeri, abandi bakajombana ibyuma, imigozi ndetse n'utunyundo n'udushoka. Imirwano yabaye ku munsi w'ejo yari imirwano irimo abasirikare ba Special Force. Yari imirwano aho intare za Sarambwe zari zirimo gusukura umujyi. Ndababwiza ukuri, urugamba rwabaye ku munsi w'ejo ni urugamba rushobora kuzandikwa mu mateka y'imirwanire ya bano barwanyi ba Generali Makenga. Ibipfunsi, imigeri, udushoka ndetse n'imigozi byari birimo kuvuza ubuhuha mu gisagara cya Uvira. Ikigaragara nuko abasirikare b'u Burundi bitaye kuri Songoye, bahuye n'intare za Sarambwe maze zirabashahura izuba riva. Amafoto menshi ndetse na za video birimo kugaragaza abarundi benshi bagaramye mu mihanda, birimo kugaragaza ibiziga byinshi irya nino muri uyu mujyi, bikerekana ingene imirwano yabaye ku munsi w'ejo yari imirwano ikomeye cyane. Kugeza ubu turi ko turavugana ndabamenyesha ko intare za Sarambwe zirimo kugenzura umujyi. Ndasubiramwo, intare za Sarambwe zirimo kugenzura umujyi wa Uvira mu buryo bwuzuye. Abibwira ko intare za Sarambwe zavuye muri uyu mujyi ndabakurira inzira ku murima. Narabibabwiye mu makuru yacu ubwo intare za Sarambwe zavugaga ko zisubiye inyuma. Nababwiye ko mfite amakuru yizewe kandi mbabwira ko mu buryo bumwe cyangwa se ubundi intare za Sarambwe zikirimo kugenzura uyu mujyi. Na n'uyu munsi ndababwira ko intare za Sarambwe zirimo kugenzura umujyi. Abarundi, abazarendo ndetse n'abasirikare ba Kongo bashatse kuzana agasomborotso muri uyu mujyi baraye babonye ayimbwa yaboneye ku mugezi. Intare za Sarambwe zabashahuye rwose. Ibiziga byinshi birandagaye irya nino ndetse abandi benshi bakomerekeye muri iyi mirwano. Mu gihe rero imirwano yiriwe irimo kubica bigacika muri Uvira, ubutegetsi bwa Kongo bukomeje kuvuza iyabahanda. Ubutegetsi bwa Kongo buravuga yuko M23 yanze gusubira inyuma ngo ive muri uyu mujyi.
Ubutegetsi bwa Kongo buravuga yuko igihugu cy'u Rwanda aricyo gifasha bano barwanyi, ndetse ko u Rwanda ngo rwanze gusubira inyuma ngo ruve ku butaka bwa Kongo. Perezida Tshisekedi yavuze yuko arimo gusaba byihuse ko abasirikare b'u Rwanda bava muri Kongo. Mu nama yabereye i Kampala mu gihugu cya Uganda, inama yarongowe na Perezida Museveni yari igamije kwiga ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'icyuka cy'intambara mu karere k'ibiyaga binini. Perezida Tshisekedi yavuze yuko M23 yanze kuva muri Uvira. Avuga ko batagomba kuva muri Uvira gusa, ngo bagomba kuva muri Uvira ndetse no mu bindi bice byose barimo kugenzura, ndetse ngo abasirikare b'u Rwanda bagomba gusubira inyuma bakerekeza mu gihugu cyabo cy'u Rwanda bakava muri Kongo. Ubutegetsi bwa Kongo kandi bwamaganye imyigaragambyo ikomeye yabereye mu mujyi wa Goma. Ku munsi w'ejo imyigaragambyo yiriwe irimo kubica bigacika mu mujyi wa Goma. Batuye mu mujyi wa Goma ndetse n'ibindi bice bya Kivu y'Amajyaruguru bakoze imyigaragambyo yo gushyigikira intare za Sarambwe. Ni imyigaragambyo yamaganaga igitutu cy'amakungu. Ni imyigaragambyo yavugaga ko intare za Sarambwe ari abantu bagiye gucungura Kongo, ari abantu bakijije abakongomani agasomborotso ndetse n'ubwicanyi bw'abazarendo na FRDC ndetse n'interahamwe za FDLR. M23 ngo yagiye irengera ibice byinshi yabohoye. Abaturage bavugaga yuko bababajwe cyane no kubona M23 yarasubiye inyuma ikava mu mujyi wa Uvira. Abaturage bakavuga yuko bari bishimiye ko intare za Sarambwe zabohoye uriya mujyi, ariko ngo byarabatunguye kubona intare zarasubiye inyuma kubera igitutu cy'amakungu. Iyi yari imyigaragambyo yo gushyigikira M23 ndetse no kwereka amakungu ko intare za Sarambwe ari abarwanyi b'amahoro. Ibi ngibi rero ubutegetsi bwa Kongo burabitera utwatsi. Ubutegetsi bwa Kongo buravuga yuko M23 irimo gushyira igitutu ku baturage ngo bajye kwigaragambya. Ubutegetsi bwa Kongo buravuga yuko abaturage bagiye bakubitwa kugira ngo bajye mu myigaragambyo. Bwana Patrick Muyaya Katembwe, umuvugizi wa leta ya Kongo, aravuga yuko ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse n'abarwanyi ba General Makenga aribo barimo gutegura iyi myigaragambyo irya nino muri Kongo, ndetse ngo ni imyigaragambyo irimo gukorwa ku gitutu gikomeye cyane, ndetse ngo abaturage barimo guhatirwa kujya muri iyi myigaragambyo. Niko ubutegetsi bwa Kongo bubisobanura. Nyamara abaturage ku bushake bwabo bagiye mu myigaragambyo ndetse bavuga neza ko bashyigikiye M23 ndetse ko bababajwe cyane no kubona M23 yaravuye mu mujyi wa Uvira. Igitutu cy'amahanga cyariyongereye cyane kuri zino nyeshyamba ndetse no ku gihugu cy'u Rwanda barega yuko aricyo gifasha zino nyeshyamba. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarahagurutse maze zirasizora. Barahagurutse barashega bavuga yuko M23 igomba gusubira inyuma vuba na bwangu. Muri iyi minsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwo ziravuga yuko M23 igomba gusubira inyuma mu birometero n'imiburiburi 75. Byaba bisiguye ko basubira inyuma bakagera mu gace ka Kamanyora. Intare za Sarambwe nazo zivuga yuko zasubiye inyuma rwose, ariko ubutegetsi bwa Kongo burabyamagana bukavuga yuko intare za Sarambwe zitigeze zisubira inyuma, ngo ziracyafite abakomando muri uyu mujyi wa Uvira, ndetse ngo intare za Sarambwe ziracyagenzura ibice byose bikikije uyu mujyi. Ayandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa muri kano gatondo ni impunzi z'abakongomani zahungiye mu gihugu cy'u Burundi. Izi mpunzi zirimo kwicwa, izindi zikaborezwa akagufa. Ubutegetsi bw'u Burundi bwanze yuko zino mpunzi zitaha mu gihugu cyazo. Jambo grupe jambo. Nishi abatuko makambi.
tuko makambi ya Katumba. Uyu murimo kumva ni umwigeme urimo gutabaza, aravuga yuko barimo gukubitwa, aravuga yuko barimo gufungwa ndetse abandi barimo kuborezwa akagufa. Abapolisi b'u Burundi barimo guhondagura cyane abakongomani bahungiye mu Burundi. Imipaka y'u Burundi na Kongo irafunze. Ubutegetsi bw'u Burundi bwanze yuko zino mpunzi zitaha mu gihugu cyazo. Abategetsi mu Burundi barimo gufata urwaruka rurimo maze bakarufunga, abandi bakabica babagiriza ko ngo ari abarwanyi ba M23, ndetse abandi barimo kwagirizwa gukorana n'inyeshyamba za Red Tabara ndetse n'inyeshyamba za Nzabampema zikorera muri Kongo. Kuna wengine wanafungiwa tu hapa Moi kambi hapa Katumba. Atiyo tufanye haya banduku, mkia mtutetee tu, turudie takana Kongo, turudie banduku, mtusaidie sana. Ambasaderi wa kwetu Kongo yasema kitu, Mungu mtusaidie banduku, tunalomba msaada, mtusaidie, tunateswa na polisi walikuya hapa. Kama ni komanda gani kani nani banduku, mtuwe mgrupe banduku, batusemee banduku, tunateseka huku banduku, atuyoka taona wanaume huku.